Okwitwa k'omusigazi oku kwijaho bwa nyuma we n'abatahi b'abacururizamisho kuza omu kyaro kya Kiryabyenju omu Hapuyo bakihayo entina bakazitwara omu motoka ya Land Cruiser namba UAG 035E. Rero abatura na polisi bakagirukangaho kuyaba yahika omuri Nabigora omu district ya Mubende nukwe omukumi w'amajuta kugicutera amasasi agahendera gisireho omwe. SSP Godfrey Ninsima yahamya amakuraga. Twaguma tugamba nabo tweshikiraho kako benaiza bamira abapolisi banje kugiteka ko ibashikaho batema baza kushikaho motoka ejo iyo kayaza kubatomera kwe barebire bari mu uniform batera amasaso mu mwanya konka tiyayemerera bajibingana n'abantu abo tweshikire ari anoza kushikana bingora yatora Kasambia Road zange abashobozi batahire kiro bazi basaha kamunani kichweka bazitwara mu motoka ente ina basiga hente yemo ente baze kuziba bani banyemukiya aho motoka nerabaho tukyahe sangete stadium twayiruka tabirwa niba tafari kipiki flip kipiki twabahambye kasule twasanga motoka abataka bagemerize yangire twagumizamo na bingora n'abagemiza yanga. Ubwa nyuma yo kuterwa amasasi batahibe abo yabaye no motoka bagumizamo bagivuga bagisiga mu cyaro cya Butoke omuri Kyegegwa biruka no kusigaho ente motoka hamwe n'umurambwe ogwaterwa amasasi. Oyireho cyo kusuma bwente mu gombolo yaitu buhingura ine na mu district yo na mutwaliza hamwe. Abantu ni barana n'isoro byabo mpunu umbuzi unte ntama n'enkoko kionka ninterera abantu na muno nsinganta abatakwenda gukora ibintu bino bikorwa abantu abatakugonza gukora. Motokeji yaribwe ine namba ya government ahakirahuri cyenyuma UG 1617M izo baryanyi mwebazyo nabwe polisi ya Kyegegwa ebembirwe SSP Godfrey Ninsima DPC wa Kyegegwa enagise abashuma motoka y'ekika kya Ipsam namba UAS 088 ebireye gwirente emwe y'enjungu eyabashuma babiri baheza kwiba omuri cyarwenyi omugombora ya Ruyonza. So mukamente nabamweta Mr. Mwenge Ernest oweja katika kasangwete neye yakishanga polisi n'abataka bagenzi be bakireba. Of course ndito bya polisi ntiza gukora investigations ninga ntiza kuburuza wasaramu tugitere kushane tubita file then Mr. Mwenge mukama wayo agitwara gisayiningira ente batwerente ngabu eberini enimi yayo enimi fuiri atukija kugitegereza ente kubajibire zibezirisa hitano nekichweka kusora he nasanga ente taru ndatswama natera amasumu uguntira amasumu bampo buyamba abainetambura abapiki nukijya polisi uguntira polisi osini kwampa enamba ya DPC kumutera. Omubiro bishatu byonka polisi ya Kyegegwa yasya ente mushanju eziri kunagisa abashuma otireho na motoka ibiri ezibaruko bano bazitwaramo. Gashakwa Philip Murangira.